Non, il est à l'hôpital aujourd'hui. Il va Ah, à l'hôpital. Comment dire? il dit daal il gen fièvre. Il va à l'hôpital, maman, à condition que vous dit docteur a pas bon piqué. Il Yo te la dit ça. piqué a wo même. Il dit ça comment dire, maman, à condition que docteur a pas bon piqué. Je dis, ok, ma docteur a piqué, elle m'a piqué. Il dit, qui ça a fait? Je dis, tout ça a fait. Je dis, mettez thermomètre pour, il dit, mais faut me dire tout ça a fait. Juste moi, je vais le piquer. Le premier, ça le dit, je dis, maman, il va pas bon piquer, non? Je dis, peut-être, Oui, docteur a pas bon monsieur, oui, puis a montré grâce il dit va le piqué. c'est ma condition, faut me dire qu'il n'y a pas mal piqué pour la l'hôpital là. Aha. Moun qui parle espagnol bien, dis-moi après le parler avec lui. Ok? Aha. Est-ce que d'accord? Est-ce que nous d'accord? On moun qui Oui. parle espagnol bien, écrit me dit me parle espagnol bien, m'a fait retirer l'eau. Sí, Bien, ¿cómo bien. está, mi amor? Tu peux hablar con Carla. Allez, Carla. Carla. Cala. Sí, Miss Sí, Carla. ¿qué tal, Riz? Bien. ¿Y por qué está despierta a esta hora? Es hora de dormir de nuevo. Claro que sí, es la hora de dormir. Como tú estás de vacaciones, ahora te queda tarde. Sí. Ok. ¿Y la nota? ¿Cómo está la nota? Bien. Wow, qué bueno. Bravo. Y Nisa está durmiendo ya. No. Oh, Nisa está despierta todavía. Él ¿Dónde está está allí? durmiendo. Ah, no, yo sé que él siempre duerme temprano, come más. Ya tú sabes. Sí. Sí. La ¿Y qué es lo niña que está está. jugando ahora? Yo estoy en mi casa. No estamos jugando ahora. Ah, ¿qué es lo que está haciendo? Estamos utilizando. ¿Haciendo qué? Utilizando. Ah, ok. Yo sé que ustedes son unos niños tranquilos. Son unos buenos niños. Tiene que ser. Rich, tú tienes tu Sí. habitación bien recogida, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No brinquen en la cama ni nada. Eso no es mi habitación. ¿En cuál habitación tú estás? ¿En la de tu mamá? No. ¿En cuál? El mío. Ah, estás en tu habitación, sí. Entonces tu mamá que está cogiendo bola en tu habitación. Sí. Ay, ella le gusta eso. Pero ella te va a romper. Sí. No estamos jugando ahora. ¿Mm? No estamos jugando ahora. Sí, pero tu mamá está en tu cama. Fed, Eso es mi cama. y tu mamá, pregúntale a ella cuándo ella va a aprender a hablar español. No va a aprender. Hmm? ¿Cuánto que va a aprender? Oh, ça me connaît du là. Comment? Cada Y lo va a poder, Hein? y lo va a poder hablar español. Je le sais. Ay, tú sabes, Eh? tú sabes. Tú, Comment? ni tú, Maile, Mitsu, yo no voy a hablar creol con ustedes. Nada más español, así que ¿para qué aprenden? Español ser mamá palabra, no me vas a poder. Mamá, estoy malito. ¿Qué tú tienes?
¿Está enfermo? Sí, yo tiene fiebre. ¿Tú tienes fiebre? ¿Y tu mamá no te dio pastilla y jalabe? ¿No tiene? Sí, Dile a tu mamá que te dio jalabe. claro que sí. Ah, ok. Sí. ¿Y Nisa ya se durmió? Mm, Estoy esperando que Nista duerme. Tú amas a tu hermana, eso que me gusta. Tú eres un niño inteligente, cariñoso, un buen niño. Vas a ser un hombre de bien. ¿Verdad, Rick? Non, li ta à l'hôpital jodi. Li mwen dosita à Ay, l'hôpital. Comment dire? y dignidad, y bien fiel. Li tim li pa l'hôpital maman à condition que wap di docteur a pa ban piki. Li Yo tout no dim sa. piqué a vos, bebé. Li dim sa komate maman à condition di docteur a pa ban piki. Mwen di ok map docteur a piki al ban piki. Li di ki sa ya fem? Mwen di tout sa ya fel. Mwen di ap mette termometre pou yo di fò mwen di tout sa ya fel. Ches mwen wè wawal piki an. Li premier sal dim je di a maman yo pa ban piki an no. Mwen di te di Oui, docteur a pa ban monsieur, oui, puis à monter, merci de me dire, mal piqué. Di ma kondisyon fò m di do ki a pa bal piki pou la l'hôpital la. Mami, je la tâche Non, et man. c'est pour moi. Oui. Non. Li timide. Li timide. Ne la pa la ni sa se wololo. Oui, Li, mwen se lwe ou men mou ka la. oui. Apre ou men. Depuis le temps de piqué, qu'est-ce que tu veux? E di mba pou di a ou bal piki a kondisyon l pap to vik Oui, tu maman. vas con bien, mon Li île, menm l'autre, javem, d'accord? ekout sa mte lontan, m toujou ap kouy l'hopital pou piki. Demi mi fè tout a fè m konen moun m bral pa piki, yo m sove. Ah, oui. M pou sove. Ou fait même, jusqu'au Oui, niveau, ben, maman, cool, vous piqué. li menm javem, li menm piki. Mais non, pas faire encore, non? On continue la série. Oh, mwezi em, bezan mi wap pran 8 piki non semen mwezi em. M de pe, kare dem pou mwen. Et donc, regarde, chaque 5 heures. Oui, Il m a un petit di quoi em. pour la. Fait que c'est à brûler. Sa ki Il a un petit pas quoi yo. pour la pas piqué. Nda fonti, Gracias, nda fonti Señor. jwet a reti jodi an, nda pale an sam di mak mette la pou le. Non, como eso, ok? Ok. Mkon mou, mes ami. Mkon mou yo, men mou ka fe fraz yo. Ah, on Men va moun faire mou yo. frère avec Espanyol la nan tek prononciation. mwen, men ba nan bouch mwen. Li nan Eh, tek mwen, Racine, di pa jaman tu tek nan bouch t'attendais mwen. là, mais tu vas pas laver, mais tu t'attendais. Mais pour le répondre, il dit, mais ça, Espanyol la nan maman. tek, oui, espanyol la nan tek mwen, mes ami. Li nan tek mwen, men pou kwa tek nan bouch mwen, tan brif. Et Di ma fin tête beze pa li doucement, pa pala ma ou tête mouman, pour faire petit mak descendre. mouti. Petit mak mouti Espagnol là, mbale. descendre. Oui, petit mak mouti mbale espanyol. On doit toujours apprendre et puis rapide, vraiment. Nous-mêmes, on est. Melou, nou sou men bato, tade Melou, titi li men, titi a bien la gen ak le lot bo, ou men, titi a palo mal tou. Nou sou men bato, Melou. Nou sou men bato, ok? Maman, Moi, wè sou men bato, moi, Melou. anglais a plus fragile que espagnol là, moi. Oh, ok. C'est facile? Ya, Espagnol là, moi, facile. Moi. Pero dámelo. lè rit gen 56 an ma fè la sur YouTube pou la pali avèk 6 an. Ahorita subiré. Ah, ya, cosa no te digo, vraiment. Li pa pou yo bateri nan bouch mwen mami. Li ret la nan tek mwen la bateri nan bouch mwen mami. Lagilate. Mte koman se bon espanyol la oui? Se lem vin a voyaje pou nyam vin confuse. Pou nyam ma pese kapte anglais, ma pese kapte espanyol la.